Kapasaki gaji teithailak magasaji morena James kabigasang mati tuija trata shini. Remakeup the ajiwi kamdaya pauping. Tadau nauping kuki eina ngataya gaji tadau convention li ngavaw haira. Makhangayi kashina kapar kala kahap wuivang Naka People's Organization we grievance cell na hangkamatin shokhaira. Kuki pamli commercial kari kamera jihaira. Lekhiangator ajita Tangkhul Express wipao Ringyaophi Ningshen ina pamidale pauping mesa ina nganang rumsa. Tadau hi kuki eina ngataya gaji ajakum wi tadau convention li ngavaw haira. Tadau Community International kala Tadau Students Association na Guwahati Assam li makhok mida Tadau Convention ajahon thang tarik tumrata akha thang hapok laka aya kupsanga. Tadau kathana ping kala India aina ayar ngalewi delegates ping wajangta Tadau community wi identity kala heritage maramli ngasanna. Convention simiksho khare thang Tadau nauping kuki identity li khangasun reject sahaira. Tadau wi ngatai hang gahai ethnic status laya gachi hangda kuki gachi label kamili makhamaya mamaya thura gachi atumli kuki da kahoji colonial atam wi misidentification na jihaira. Convention wi declaration li Tadau nauping atum wi unique atui ara ngashan kala thotrinjan kuki identity li depend masala laya gachi hangda Tadau hi kuki wi classification li kazang li mamaya mana jihaira. Maram hi maleilak eina 2003 kum any kuki tribe AKT da India wi scheduled tribe list li kazang li ngasunda hangam. Tadau leadership na kahang AKT listing jina atumwi community li misrepresent sahawa. Jithada sada ji kusho kavai pohaira. 1956 presidential order wi azingli Tadau wi la Manipur wi indigenous tribe magada jiko wi ngajaili kazang ji reaffirm salushita Tadau kathana ping jina census data maram hanga. Manipur li Tadau wi mi 20,000 kakaji AKT figure teo mekar gaji eina ngatai hang hayata hangsanga. Kugili ngasunda Tadau aming kasingli convention jina kantem sahaira. Kugili kangashik group na Tadau wi atui ara sari wardam thotrinjan misrepresent kasali mamayamana da Tadau convention chili ngavaw haira. Pau hi IT News li sampanga. Sanapati li khalei Naka People's Organization wi grievance cell na kuki nauping li hangkamatin shokhaira. Hangkamatin ji kuki wi mina Naka shinaw akawi lei what yur kuimi kahai wuivang na chi. What quick thui kami ji ajahon tarik mgada chiko thang kam kipai godu gate li kashokna. Kuki community li mikashok chanpao li NPO grievance cell na ning kakharik pong shoka kacha Naka miping li illegal taxation makhui mara kachi kamayal leisalala rek kakhare kala makhangayi kashina kapar hi shok fadale. Kala china communities khani wi alungli khale pap ta khangarok li John makan hawa da grievance cell china hanga. Maram hi wuivang kuki apamni commercial kari transportation saikorali kamra da NPO grievance cell na ngavaw haira. Angaret mamatha sangaka sakame action rara jihaira. Kuki community na ningathar eina yon haira gachi maleirang lakha eina dangda kala agreement khalei ji mapung phada khaya shira gachi maleirang lakha eina dangda commercial kari restriction haivara da NPO grievance cell na jishat haira.
Naga nauping wi wot ngapon kathui kala physical la mental assault kashok wuivang United Naga Council na makhamaya phongshok haira. Hangda khalei hi naga nau kotom khulen wi mi vi rangau pleasant kala liyai khulen wi talau pomai naga tribe wi mili achon tarik thumrata akha thang lamshang areas imphali kashok naji. Ani senapati ungkida zat kasali arambai tangkhul na yom kasana ta otsak chili UNC na kantem sahaira. Kala chikatha otsak chi kiwivang kasa kala ta 80 wi ninghaili UNC na kanghan sahaira. Manipur tu shot wi rot kamarat shokta kachang trata shini kahaira. Kala hiwi alungli naga nauping na kachot phunghaira. Communities kanini shiwishong eina kasak ngapang kangasak kala provocation samphangta rahaira. Ka watphun hi naga nauping wi tungli permitale kachi council china machan sanga. Kareo otsak chi UNC na saklak eina kuida kayon na ping chili state authorities na thakta machut kuida tukhui khavai council china timan sahaira. Kala victims pingli mashun sa mikhavai pohaira. Hikatha otshot hi yangsang mikhavai civil society organization pingli la hanghaira. Naga nauping wi tungli makhangayi che kasa kakham kala makhangayi kashina kapar hikatha shokta khalei hi authorities kala long nauping na thakta yangsang mikhavai UNC na pohaira. MCS CCE atam kasei sang khawai porikha thagi kachi pingna Manipur Public Service Commission li pohaira. Manipur Civil Service Combined Competitive Exam MCS CCE 2022 wi main porikha ngaphe November 17 aina 19 aina tangta rungmi khawai langchin sahaidale. Aspirants pingna Manipur Press Club Imphali kazi pamda candidate Shurnesh Mutum na kahang. MPSC na eligible candidates pingli MCS CCE written porikha wi tarik GP September 31st tang jishat miya. Kala candidates tarakhana UPSC li MPSC examination ningjang maya. MPSC la UPSC wi thata porikha notice kachang khani kathum shangarang ta Shomi kha phara kachi experience ping china hanga. MPSC we notice chi sharot naya ta hangsanga. Written exam chi 2022 kum aina panra kahaina. Chita sada kachang kasei khawa na candidates ping we interestly masajı mara ta hangsanga. Candidates ping china ningkasang Manipur Civil Service Combined Competitive Exam G Tankhui Pai Khawai Porikha Tarik G Kachang Khani Kathum Kaseva Mikhavai Pohaira. Chiribam Shong Manipur Police we Constable na awi Otsak Rumali Kaptathaira. Otshot G Mongpung Khuli Aya Ngator Pung Tharada Kha Shikali Kashokna. Apam ji security panglak eina yang sangta khalei apam na. Preliminary reports athishurta police constable china awi service rifle eina kap kashokna. Kiwivang kap kathat khala authorities na investigate sa dalei. Mawon sa gahaya sub inspector chi Muhammad Shah Jahan hoda Yaribog Tulihal wi mi Chiripam police station li post kasana. Accused police constable G Agoijam Bikram Singh hoda ngaharup pangkong makhong wi mina. Local pau athishurda Manipur Police Force
Mongbung village li law and order kala yariwi safety wuivang haida khalei. Accused police constable li tukui haira. Arai tumna advertisement aka nganangrumsa. Ukrul district headquarters Raikan Tangli khalei Thotharin worshim li jishutme kala otpam ngatatei da hangdale. Ningachang eina ot mukunda saki kachi pingna assistant teacher otpam wuivang thasang paira. English wuivang PA English and above mi aka padale. Maths wuivang PSC Maths and above aka padale. PSC with Maths combination pingla thasang paira. English kala Maths jishutme talop lupa tingthara eina hapokra. Qualification kala kathem athishurda ngasan kui paira. Hindi wuivang 10+2 with Hindi and above aka padale. Social science kala kate wuivang any graduate kup kahai pingna apply sa paira. Hindi kala social science jishutme with talop tingthara eina tingthrada aka we alungli experience kala qualification athishurda mira. Otpam ping hi wuivang communication skill kala English fluency darkar sai. Ningasang pingna apang eina gagapi written application li ngasoda CV kala academic documents photocopy school office li mi paira. Application G soft copy WhatsApp li 8132824567 maningaka 8731875599 lila misang paira. Otpam application wuivang kayon December tarik shini eina kanawa zimiksho ngasara. Interview December tarik thara eina thrada mati wi alungli sara. Selection process G shortlisted applicants pingli hangra sara. Worshim ji wuivang driver la ningjang dalei. Ajay array gate experience lega high driver zinguma 2025 wuivang ningjang dalei. Talop ting tharuk ting shini ngasan kui paya. Shinau helper la ningjang dalei. School campus li ngasopam laga ngachon khavai Ajay array gate shinau helper aka zinguma 2025 wuivang ningjang dalei. Talop ngasan kui paya. Kari kathau ot kala shinau helper sa khangai pingna phone number 8132824567 maningaka 8731875599 hili ngachingmilo. Ladluita ajiwe khamdaya pauping. Thatau nauping kuki eina ngataya gachi thatau convention li ngawau haira. Makhangayi kashina kapar kala kahap wuivang Naka People's Organization we grievance cell na hangkamatin shokhaira. Kuki pamli commercial kari kamra jihaira. Ajuwi pao hi na ngachang haira pao nganadak lei Nathum saikorali Ringyaophi kala khamhaya simik shong sa serana.